Voilà, musidɓe ono wonɓe sibude assistance humanitaire d'urgence ɗo kugal ko wontiɗo. Assalamu aleykum, mi salmini hoore teddugal, mi yetti murade moƴƴuɗo. Hara musidɓe mi yirɗon ni ko miñe moji Fatou woni ko woni ɗo ni. Hara noon lan salmini julɓe Allah ɓen fof lan yettiɓe hoore teddugal. S'il te plaît, viens. Hey, aron ma fenêtre. Donc musidɓe on fof moɗo hiɗon salmina waɗa kadi ko mourade moƴƴuɗo. On gaccana en hakke ɗo gandi j'ai décidé de faire ce live mingi modi Fatou parce que pijuɗi welaki hara noon ko adi adi kon taw on tara muñegol batte Fatou nene watten ko ɓeyɗo. Hara no yirɗo ni musidɓe modi Fatou no dilan ɗo yo lilan haray situation fo mi kona suudu mimi ke mi yeyi mi daari mi tawi kañum sonnajo no yirɗo ni wala toon haray piji ɗi welaafi no satti mourade muɗum kono sattana Allah subhanahu wa taala. Assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullah. Nala toon pay ko Alhamdulillah. fowɓe jam Yettore Allah ɓe jam. haray ko noon woni o noddunola naane holluɗo Allah fi Fatou. Mi noddunoon mi holli on min nimo wullude bon ɗum ɗon no maapini mi jeejimo kadi o jaɓaali tawi kadi ɓayni min kadi ko onon walli wonan Allah waɗi sagongo muɗum ha addu men ɗo tawi be mi noddita si woni ɓe ɓenɓe min wonto min yewti kono ɓayna ɓen ɗum ɓe maaki kamɓe kadi ɓe jeejiɓe ronku min kay mi jeeji mi ronku e hino lemiɗo ɗon be mi andinon onon kadi ɓay ko affaire banu adama ni joni noon ko wullata ɗo mo yalta ɗo ni hayno wowi ɗum ɗo no woowi o woni ari s'il te plaît no woowi ɓay komi wowlugonga ko lekki mi lootunomo hayfi sinano o bobo ɗo yirtorɗo ni haɗi deƴƴini hinomo o yalteno ko yaasi o yaha o wulla ka ɓaawa suudu so min ni ko honnu o wiya ko reedu mo usatamo min gerdi ɗum ɗon ha mi daari mi tawi biro makko tigi ni he Fatou no mari sigal ngin jinnawin ɗon si yani siko Fatou nde waɗi ma goɗɗum ngo waɗi memminoto ko won ɗum memminade goyna ko jokkimo deeli andi noon ɗum ɗo noon ɓay ɗum ɗo waɗi boom makko on ko ɗum immintinni ɗum ɗo hari wayri hari ɓay mi o korimo lekki hay fi on gelike ɗon joni noon ɗum ɗo kadi ɓay tawi mi aussi station ɗo daari mi tawi toujours wota en fo en heeɓu inde bonde ɗum waɗitimi nodde kono no woowi kono sinano ɗum ɗo waɗirini hari ɗiɗɗi min ɗum ɗon miɗa andi fini tawi buyno wiya mi joguitakimo miɗa andi ɗo ni mi sikka piiji buy waɗama kono ɗum ɗon joni siraɓe ɗum muññoto mi wata wondugollo ko ɗettiri ni piiji ɗi welaafi haray mimi nani piiji buy non woniri mi yi piiji buy non woniri kono piiji ɗi fof e waɗa ɗon yondini mi falte faynti yo muññodi awde min noon miɗo weltiyan ko tawata kon hannde min au moins simi yewtimo jaɓay non woniri haray kadi ko ɗum wayi simi hollimo tokara bo makko mo faala yiide on ɓe yewti joni ka téléphone ɓe hiɗimo hara ko mourade moƴƴuru ɓenni yo jebbino yo waɗu doyi haray kadi noon en andina julɓe Allah ɓe fou mi tuuma goɗɗo a waway jombude goɗɗo tawa hihi a waway kadi wonde saabu fiwo taw heɓu ɓuttu ɓerde hay si tawi woni waɗi ɓasa haray ni so jokkiti on tini donc haray kono wandi sinano ñin ɗon lani yomin ardu taw walto kadi o yalta kono gandi pigi ɗi welaafi min kay ko ɗum goymi huuɗi min kay ko ɗum ko affaire banu adama miɗo walo to joni miɗa andi o hucci taw ya andi haray mapina en fof mi nodda on jemma masi memmini ɗon hajji en kamɓe kayɓe maka o min mi gaynata jemma harle ko gonga kadi joni muñi miɗo muñi goy so joni meɗen jokkodiri ɗo ni min kay miɗo nder to mi yi ande on ko nder to hino kay nokkumi ala yaade sina ka juuluɗon ɗon futuro mi yahani alphajo on andi nokkumi yaal ko yeri hango alphajo ɗon muñi nani muñi joni muñi kono mo taw am
nani donc kanko dañi makko immiɗo yeeyi on accide on mum ono wonde gasi siko ɓe jaña ɓe ganduno fatudenen ka onon kadi ɓe meeɓe andi ɓen ton mais mi noddi hay kotiraɓe an diwɓe hay ka kawɓe ɗo wonda kawɓe ɗo arna ko foore mi noddi min ɓiɗɗo maɓɓe tigi ka walisije ɗen natano ɗon on ko ɗon woni ɗon o loosi modi makko ɓeygu makko ko teelajo on ɗon ni no andi hay koko waddeten ɗo fof yalta ka téléphone makkara mo reeni kadi ɓe mehi ɓe andi ono ɓawi andi ɓe yiiɗa haray ko ɗon hirde kon andi ko ɗum ɗon waɗi siɓe pottiti no ɓawi mara feere ko wawɗa ko teddingol goɗɗo ka En tout cas, mesdames, messieurs, comme vous le voyez, nous avons tout fait pour que la grande sœur de Fatou reste à côté de Fatou, mais malheureusement, tel n'a pas été le cas. Mais de toute façon, on dit Alhamdoulilah, parce qu'au moins, je l'ai pu, nous l'avons pu retrouver, nous suis avec elle à la maison. Nous y sommes. Et kala ko yudo wadi ande ko Allah mumina munye Allah pour te munya go. De toute façon, nous on continue à assister les uns les autres. Nous avons beaucoup entendu, nous avons beaucoup appris et je pense que ça va continuer parce que les gens ne font que parler des choses qu'ils ne connaissaient vraiment pas. Si ce n'est pas moi qui ouvre le live pour vous expliquer ce qui se passe, je pense que vous allez rester à deviner seulement. Mais c'est pas facile de rester franchement actuellement avec Fatou. Non seulement il n'accepte pas de manger, voilà, jabude nyabude. Yoti ya berunki goto wala jabude nyamude fiu non tunda ko problème donc problème la nyamde dene Maria ndiyam wuldan tun la nyamde ni kay ni ya bo ma feddi no nyamal ni et puis tu vas profiter pour manger mais wana nyiri adana la nyamde ka min non jaadi bi o bobo ado bobo feddinde o me wana nyiri adana la nyam normal ni adi glace was beni ala andela wanne miyir azalu alu dogan ko andi to anyamata anyamal na sama ipolan andi nyam ni wala ne landu ma on tanti wala bi nan ike na sim ike nyama eta ko dandi aw am fo kiti mai do ko Allah sa nyamala ono ni mai de nami abe sajab ni nyam da go ko yar dan de andi dum dalang ni ko fekk ko en tout cas, dandi mesdames, ni ko messieurs, jawu s'il te plaît, tu peux voilà de mon mène mais yoro mimi la niron ku dego vraiment en toute sincérité la niron ku franchement voilà donc aussi ben encore une fois de plus pour l'instant je vous apprends la seule personne qui est à côté de Fatou c'est son mari qui est là. C'est son mari qui est là. Il force la situation pour que Fatou mange, Fatou n'accepte pas. Il fait tout pour que Fatou accepte qu'il cesse de pleurer, non. Vraiment pas, il n'accepte vraiment pas. Ce qui m'a étonné, c'est que tu as dit que tu c'est compliqué, hein? C'est compliqué. C'est compliqué. Adi mutanno, adi non to mutanno. ni marama Addu o modi mi yalla ki we ha. Ko margol Fi on no sanya mar goro wali na duma. Jabido. Anga ndami ngango wonki mi kala sikule bi miro ankata. Oh. Ni Fatou. mama Kasi. Voilà, donc mesdames, messieurs, comme vous le voyez en image, on dit tout le monde a dit la émission. Et tout. Tu forces ça. Darando, waru hore madui.
Raminan. Sida hitlan ko ɓuri e fanɗude yurmela Raminan. ƴettu ñaama a pooɗe woni moƴƴo ye Allah no yiɗa goɗɗo o yiltorama komi daare ko wonɗa guerde min andi mi ronki Layata boy. Donc, mesdames, messieurs, comme vous le voyez, je suis avec le mari de Fatou. Dieu va protéger cette fille parce que déjà, aucun ko himbe wondi, on a quand ko kulle wondi. Alors, il faut comprendre. Et puis, je veux encore dire une chose à tout le monde. Ministrave. Wala ko moyal gollo sina yo mbokk mo nyaade. Mo faami be o yoddi do langande be joni tanti en fo be yewtimo. O ni sala jabe o yaltata hande kadi. Joni do wawi wudde be makko. No min no do ngandi nena. So na ba noddu gol. Sala jabe. So na ba noddu gol. Sala jabe. ko mi wiyata Fatou. Famille biro ma ngay goto ay hallo ka. Ɓe ari ɓawma goɗɗo maɓɓe ari ɓawma he goɗɗo yurmete wore mum yurmeɗa muudima ko yurmina yurmina hoore ma yurminala surtout min andita mi yorotako mi dorotako nan doka to mawma kono mi torke ma no julɗo jeeyirte jippi fondement andita ko yiɗa wadde ko Allah waɗi onon kadi ɓay ɗon andi haray no woni ni noon no wondi ko ni mum ay pus andata kono ko Allah andi kono ɓuri ko goɗɗo ko andata si fopp inni ɗon boni jokke bonki mum kin han ɓengu mo daɗa on nani ko Allah andi min Mariam si min heɓino gollo hiɗon boni ɗo wayni wattiri ni si Allah no andi ko moƴƴiro nayi men on faami min kadi koɓe neeɓi indalam inde bonɗo ɓeɗo woni koye moni bonɗo ɗon si ɓe moƴƴino kamɓe ɓe arani ɓe itta Fatou jungo mum ɓe walla Fatou on tini joni noon ko bina taw ɓay ɗon andi tun ko wondi ko ko nene ajeno ko sare woni anda ay haray kawtal ngal son fo soñjoto so yaltima fo mawɓe to soñƴo fo mimminike to an ko ƴettugol mo nattomo ka suudu so jaɓal mon ɓeena nani hani siɗa andi joni mo wonɗa on no way noon ande no ñippiraɓe rusɓe ɓe si anda haɗa weɗama e famodiri ɗo ni kay joni ñaamu ɗum ɗon niɓɓi ñaamu ɗum no dogunani andi ɗo ni kay ɓe wallito ɗon andi mɓe woyi ƴettude lekki nokku goto lootugol andi ɗum ɗon kadi sabade inchallah on va parler ça inchallah on va parler nani donc mesdames et messieurs on va essayer de vous